Shukor nakaslem jong unongsan hima. Ka National People's Party Nongstoin Bloc hagas ni baar jong tayo ka arpo hundri tarik unai wing kalayo ban penskem pura biang yigi nongkit kam ki betamai jong ka NPP Nongstoin Bloc ha ka ba uba Gabriel Walang MLA ula shimti pura kumu presiden pura jong ka dinga seng hadin kat tukan ne benai ba ula rung sya ka NPP. Hagani gisngi uba Himalaya muktan sang pediang nong aitin jong kaseng NPP lai don lang ru uba Hamlet Doling working president hagajing don lang uba Macmillan Bersat MLA Berim ke Nongstoin hagaju ke por komu district president ke parti NPP kibalapan scam yiki nong kit kam hagaju ke por bat pediang buram ru ngobha yiki nong bot jong UMLA uba Gabriel Walang kibale na kaseng kongres bat kumju ru uba Sanjit Kensai Shangrit kertong berim ke HSPDP na Nongstoin bat kiwei di ya kebala penong ya kajingelang hapo ke Meko Fed Hall Nongstoin hagani kasni kajingelang pediang burom la yoru ban pediang ya ki applications jong ki bakwa banyak hun ya ki election MDC ni ke parti NPP na Nongstoin constituency ka bahadu menta kala don tang ke kerteng jong ubabu dresser marngar nong hikai ke Pastrit like se Christian Secondary School ubalapan ni ketiken ban nakaliang ketika jingelang kala benjor ban pa no ya ke kerteng jong ubabu dresser kumukurtong MDC show district president kenang ba menyo ban pa sya ke state level ban yo ya ke jing menjor bat ke jing pen scam bat pi dilang maniam Nongstoin kebesuan ini Pak Gabriel Walang MLA na po Nongstoin constituency baka juga por present patmay jong ka Nongstoin NPP block ngiso pasal sin priyak sabay mitway baro sa party joy ka family jong ka NPP ya hanggang kong hi kaya juga sa pala ko play karbang iba maximum percent block present jong ka NPP block baka team ka joy kabayay treshtok hatis nem di bagian bak kabayay ne hatis di por di baganta kagaju ka spirit kendon bagai nata jang parti baga sokai kubai ka bangru yak jesampang bak yak kabesin bajusur bak jesampang jumpa maksimal besar blok persen jang ke NPP blok pada din balai kebet balai Gabriel Walang Junction parti Jomi. Ngira biang jom setiap nimpak jakran ini rupiah. Nrai bamak kamu beriau kesempan, beriau bayar berjajan, ilahi dalam dia. Apalagi kau yang beli, nak yang juga nak keluar balik harus berarti apa Gabriel tempat yang akan presiden. Kami kadai kemensim kebasyuran, kami kadai kemensim jom bersikap nam tak terjemah gini terilah. Kami Pak Gabriel, Iwan Pak Jogi, Pak Jogi, kalau begini terilah nam tak terjemah jom konstitusi Jogi. Kabanin kong hadir ke IPCLC, panyo ya ka single largest party maksudnya Norway yang sekarang mandon mata lain bangun. Mak kemampuan pada siapa ini bagi kita mungkin. Hadir melayu adiktif bag kilayu kita kongres kedua pada penisau bagi. Kalau dengar kejadian hadir lain di konsumsi, Nongstoin Muslim bag mau ini. Ini di kongres kelawan NPP katote lapat lapra kayeng jong NPP. Kata kali di pertiagaan dan di lain di konsumsi. Kongres lawan rumah yang NPP kemudian ayeng NPP lain pat lapra. Penonton. Nakwa may NPP. Ilawan ako mawati, ilawan ako Muslim, bagmentasin hak Nongstoin. Baru dalam jauh NP, dalam siang kapai he kapai kipriak sama ini kita dalam cukup keras semua. Baru lagi mesti kamdan kedua kejempat kejempra. Berkeduk sah kebatan dari nanti ikut ni. Insyaallah Pak Mak dengan besar Bapak Gabriel Walang. Kalau kalian saya berkata Shidri
Nagalaw ni dan ha ka jikaman. Balaragadi ka jikali jumi. Kajingi iya jumi. Jipil pau jing ka masurat ni tray ka. Ni yeskem. Upai ba ni ya kakam ba ni tray ko parti. Mantang sutar jubun. Hamil apa kam hanya pakai exit committee. Ngadamut kami kita tong MBC Balepan Lainot Samud. Ray kadi kayi jogi kapati yang berusaha ha. Kapati kan nomorin jogi jong parti NPP. Tapi ngirai pakai tiket yang dulu. Omni na po shalom. Panrai yung kapili na po. Kamusta? Omni na shalom. Panrai yung kapili na po. Omni na po shalom. Panrai yung kapili na po. Bawsurut. Haka parti juga Om Drone Bos. Om Drone mana balik bos. Panrai marwai pakai tiket komisi. MLA Yano. Kung ke parti follow ke democracy system, democratic system, nisam union mereka belum. Kata kali juga kami di jom ke parti NPP. Pagalawan kali kemabde, baong ka hindi man penonra ya kecikla pan bo da wayo riyo paglit kong MP. Oh, kalayan kong bayo. Handray. Kibriu mata habang iyong banjit MTC ne MLA kiyong gumno kiyong ke MLA o MTC kaya nakuwi denum de pamawi kadi KMP kiyong kaya nakuwi andre MLA MTC kanong BLR show kumabe okay katahan kiyong naman malay kismong ho pa ke responsibility jong uto unong yalam ubang ingin jit lan ingin penjok uday banlong ubriyo wasenda bat kesorgate banyo cicing mentoy uno ubriyo bangin jit na siya ubang penjok na kani ke konstitusi lau di MDC ni lau MLA uday banlong ubriyo wadon sendak baka parti kepada muka sorta. Kibriu kelastan. Dedai naman kata-kata, kini aku no. Kini penjok yang aku tahu kandidat. Kenapa? Kalsuk kejikim joki kini yo yang kejim mentoy. Ngelihat kan, yang bamanung panjang yang election di sini. Hagajing syah kapan kau bimi anut. Ngiyong kabakakun ka ni kapora dan may angut ka po sige niya pa siya. Kamungut ngiyale iya ka mabagran. Tenol kampa kami dan may angut. Sebetulnya pada sini ibu dresa maka nanti nak ise ila apply kita mo ini. Tegas ka lagi mo para makapo kelas lang. Panagyan juga blok persukapan hak district. Shen nagalian juga district in partnership state nama state president bin aku artinya ni dengan dua syulong ni nama apa hakatin sisa ikat des kepada penggali berpelanya hakatin sini dalam mangan